que ko woni intérêt dewgal importance ko stay heɓay sa heɓata kon ɗaɓɓata nder ton komi haalanma ko ɗum mi andinte noon ko wujere mi haddi fami komi haalanma ko hayra debbo ɓaleejo a doga hangal huɓal ngal a hela mi yuma na ami gorkonge jungo mum ko jungo ma mi sokkitimo ka awa si a wi a naatay ɗon haray faw ay on ɗon noon ay on mo innuɗa ɗon ko jungo a sokkiɗa min e makko komin goreɓe weldiɓe fof andi min e makko komin weldiɓe mi waɗi confiance mi hollidiri on fi darugol so tawi woni kankadi o heɓay ko worɓe ɓen fof woni wurde kon kadi foyeji mum kankadi o heɓay ɗum mi tawi jaka na a neɗɗo ta goɗɗo hiɗa dari sikka ko a neɗɗo awa mo hoolima ka kono min mi découvre bonkima ke ko wonɗa wade ko fof mi découvre alaɓaɗa ɗo yaltani ko yaasi mais mo yaasi o fi Allah mais mo yaasi o minni juuɓe tagaɓe no jooɗore ni no ƴatta kele moodi yimɓe yaltu ko yaasi komi luɓataɗa no barakejji Allah mone lannata kono si Allah wonni ono jaɓi o ko jiwno sikka ɗi ko woni yirtidirɗo yimɓe waɗa faroji ma ɗi fof no ko newre an ɗo si seedi ka wallahi asima yiwɗa debbo ɓaleejo ɗo kay ha ngal huɓa ngal heewa taway ko caga won nene ba ndiɗen katere mettinilam ɓernde Ok, non haray mi ari ko nodduɗa halan ko par ce que mi anda ko no mi yuri ko galle ɓano dilanga docteur susailam faala e ñiira tawi majjoto piiji ɗi mowoni wadde ɗin fof taw mi ara mi anda ko honnum waɗi. Ok, y a pas de problème. Docteur Sousay. Non. Comme il nous dit. Parce que no wodi piiji ɗi woni e hiwde oɗo hono nantelan Aissa no waɗa mi ala ɗum faamude min Aissa o noddilan ɗo téléphone ko haalallan kon ko téléphone min mi faamaɗo ɗum hay fus ko haalallan no ngalɗinilan mi ron ko andude ko yewtinan kon ko honno e yewtere o expliquan lan ko téléphone. Pardon mi landuma Aissa ko par jango haalanma ka ko honno parce que lan duwa andude ɗum non mi haalante hunde wotere Aissa no huwilan piiji ko hakkunden e Allah ila mi mandi hoore am goɗɗo musalam manipilude min a faami mais Aissa ko huwilan ko lan andi ñande moodi makko andi ɗum mi sikkuɗa andi hakkundan e moodi makko no wayi piiji ɗi Aissa huwilan ɗon ni ñande moodi makko andi ɗum ɗo wo lan andi min o garay mi laatike frère ko wallahi mi haala ko ɗum ɓaya noddilan ɗo joni ni docteur lan faala e ñiiɗo mi anda wo ko honno mi iwri ɗum par ce que la nangi jara fiyam mum boni Aissa Docteur Sousay no mi haala mon goɗɗum ko caga won nene bande e ɓerde mon nden waalo wa'a wasi hay fus waɗani probléme ji mon ɗin min o mi ari régilgol ɗum ɗon wa'a wasi fus meeɗa wadde par ce que ko ɓeynata kon ko caga won nene bande ko gonga Aissa o taway hari o yiide yimɓe buy o tourni yimɓe buy kono min mi ari mi yengal hay fus o wawata la yengal par ce que koko woni e wadde ɗo ɗi piiji ɗe woni e wadde ɗo min on ɗum laaɓay pos ila jokki ha gundoji makko ɗin fof feeña par ce que o tampini moodi makko o soñji moodi makko o yano itti ko won ɗon woron ko andude koye wonno mo woni ene koye gonga wonɗa komi haalanta on wattaneyira par ce que ko ɓeynata kon janfa debbo ino luggi o ukkino on hari ko taw jaɓu ukkitagol hande kadi ko ɓeynata kon noon film kaka fen foti itti ɗo naɓi yeeso ko hedditi kon
accide lange makko kasi joni probléme ala Allah waɗi haali ɗi haalaji maɗo fo hakkilanne ɓurti jottade a faami kono noon hunde wotere no toon komi haalantama min e ma ko hakkunde men woni wadde goɗɗo anda goto anda ko par ce que si Aissa nani ɗum ɗo nan andi ko eɓɓuno ko wonni o waɗay te min noon mi yiɗa jikke wonɗe hakkunde an e modi makko de bona a faami lam mari confiance e ma moƴƴa joni aray ko sabandema ɗum noon kadi sifantoma mi ɓurtama min kadi wattude e feere par ce que yimɓe si ɓe wondi yoɓe wallidir par ce que ko wallidiral ngal woni fii fof faami daranolam mi darantoma janggo hande ko min janggo ko am aray merci weltiki foto wona seeɗa ok komi haalani on ko jokkiti hen satta inchallah final on e résultat o on yiyana yitere monde ok si Allah jaɓi joni yomi yaw par ce que la mari malade ok merci nani ok merci way subhanallah kun juno sikkude kanko ara kanko tun andi sare wara halla ipiiji ko ne wadde ɗo ko hara yimɓe ɓe sutaki mo min yosi min seedi wallahi azim o tawa ko woni wadde ko min ko ley teppi han ɗum haɗa si Allah wonni on jaɓi on jiwno sikka o kanko ɗum wawi to ko o anda programme ji makko ɗin fof no ko newɗa bala waɗa min noddan modi makko o kadi ɓaytullahi o jooɗi yettata allo wi on noon ay jam no welde sere sere umma kungoy moye jam ça va, Amora, elle va bien. Et toi? Ça va, alhamdulillah. Ah, c'est la nouvelle anniversaire. Hatta wayra na wo ala jaka. Ok. Minni. Ila fano ma halangol goɗɗum ne wi ko nokko hande ko ngam maɓɓe mi tawi ko be mi wolla ma paseyda soñji ko wonɗano. Ok, ko téléphone no ka fala mi déplace. Mi wowlante ɗo. C'est nécessaire. Est-ce que ça vaut pas le coup que je me déplace mais attends parce que le téléphone a la sécurité. Ok, y a pas de problème. Je me déplace voilà, rapidement. D'accord, je viens. Ok, rapidement. Dans 10 minutes. Ok, ok. Ko caɓe wonne ene balɗe simi seede o hayo yi inneteɗo o doga na fere sinde hande lanni tike Fadal. Kon woni Koto ɗoya? on ɗan suɗa depuis quand tu me demandes ko lam suɗa lam to mi to mi ɗo dañade programme kon woni mi haalanima so ko mbuuɗi faalaɗa golan tum madame o jonnete Ka ɗum kadi faala goɗɗum mi faala haalangol. o cawa haalo e ñalani haalumira non kono wolta Plus mi faala ɓe tun haalangol ni loraɓe woni. kono mara ko wolnaɓe ko duwa ka wolande non mi haalanima so ko mbuuɗi o faala min a géré ɗum ɗon sans probléme lawo ma salanade goɗɗum faalaɓe haalangol ɗon wakki wiɗo ɗo wallitiɗam. O yi. jam o wala probléme Patron. ɓay balaɗa table ɗo wattamina waɗeɗe hakkille ma de Ala le patron. a sutilan ko nder guite ko ɗum adduma ɗo